facciamo molto belle queste, quindi una bella battaglia con tanti rivali. Етапите са много хубави, има много конкуренти. Abbiamo finito terzi di tappa e non siamo proprio pienamente soddisfatti perché si poteva fare meglio, non tanto nei confronti di Basso che è molto veloce, ma quanto di Donce potevamo essere vicini. Завършихме трети, което малко се съжаляваме за това, защото можехме да сме на второ място и да победиме Крум Донче. Molto forte, ovviamente la gara di casa ha vinto l'anno scorso e quest'anno sta andando molto bene anche nel resto del campionato. Той си е все пак в къщи, така че печелил е вече и за това е доста убедителен. Secondo me noi abbiamo perso tanto, appunto, ripeto, nelle due prove, nella seconda e nella terza, anche nella ripetizione, dove non ci siamo trovati bene a livello di setup. Ecco, bisogna proprio trovare il setup giusto, cosa che penso lui abbia fatto, appunto, essendo già la seconda volta che corre qui con la Peugeot e comunque lui è già delle volte che fa gare qui in Bulgaria con questa macchina. През втория и третия етап просто не успяхме да намерим правилните настройки, но мисля, че това ще успеем да го поправим утре. E ora abbiamo appunto un distacco di più di 30 secondi che adesso noi cerchiamo ugualmente di migliorare i nostri tempi, è un margine comunque secondo me molto difficile da colmare, però è chiaro che ci dobbiamo provare, se non altro appunto a andare bene in tutte le prove di domani. Ще се опитаме да поправим това огромно разстояние между нас, въпреки че ни делят цели 30 секунди, но утре ще дадем всичко от себе си.